Ось я пред тобою, знов молюся, б'ю поклон, хай этот день будет твоим, любовью мне святим. Аве Мария, грация плена, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Милосердна Пани, все моления Ты прими и узняси наши сердце аж до трону Отца. Аве Мария, грация плена, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Стану на колени, бачу радостный Твой твар, добрый мой чин, теплое слово, о Мария, прими. Аве Мария, грация плена, Dominus tecum, benedicta tu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Духом Твоим, Panie, daj pomierłym wieczny odpoczynek i przyjmij ich u Twoje światło. Z nami ten antyfon rozpoczynamy dzisiejszą świętą mszę, jak zawsze we wtorek. Молим się i dowierzamy Bożej miłosierności naszych bliskich, pomierłych, prosząc dobra Boga, probaczył im ich grzechy i przyjął swoje niebieskie włodarstwo. Podczas tej świętej mszy молим się za następnych pomierłych, za Aleksandra, Zofię, Stanisława, Reginu, Aleksandra, Геннадия, померлых семьи Жихилевич, Юлиана, Зофию, Эдварда, померлых семьи Новосельских, Станислава, Леокадию, померлых семьи Макаревич, Едвигу Мискелович, другий месяц по смерти, Ян Мискелович, Янину, Юзефа, Пашень, Анеля Войцеховскую, Марьяна Качан, Регину Виктора Кругляк, померлых семьи Серпейка, Кругляк, Качан, Павловского Яна, Мацкой Тьяна, Юзефа, Шукелович Франтишка, Иванову Халину, Павла Абрамовича, Эмилию, Пирогову Анну, Миколая, померлых семьи Мещанович, Станислава, Яна Зигмунта, Галину, Стефанию, померлых семьи Павловских, Михала, Розарию, Александра, Вацлава, Марию, Янину, Эдварда Юргелевича, 5-й месяц после смерти, Марию Франтишка, Петра, Тересу, померлых семьи Лешевич, Владислава Завадского, 6 годов после смерти, Александра Буйницкого, Яна Халену Лапай, Марию Ленкевич, Анну Янцкевич,
Альбина, Веронику, померил семью Балунда, померил семью Кунюта, Антония, Халену, померил семью Жалевич, померил семьи Спиридович, Устинович, Макей, померил семью Кубилович, Халену, Петра, Генриха, померил семью Вашки, Ильяна, Гановефу Масальскую, 5-ю годовину после смерти, Леонарду Полторжицкую, Ольгу Петрович, 21-ю годовину после смерти, Станиславу, 6 годов после смерти Владимира, померил семьи Селезневых, Регину Владислава, померил семьи Селятыцких, семьи Туманович, Виктора Голомбовского, 15 годов после смерти, померил семьи Ластовских, Геннадия, Франтишка, Марьяну, Владимира, Анюховского Геннадия, за померлых в интенциях Феродауцы, померил семьи Бражицких, Янину, Станислава, померил семьи Луцких, Регину Павла, Станислава Ждановича, Янину Одынец, Веронику Довкша, Ирину Мацкойць, Халену Ястремскую, померил семьи Федорович Виктора и Дмитрия Островка. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, и вас, браты и сестры, Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Спрадвечный Боже, Ты учинил, что Твой единородный Сын перемог смерти и взошел на небо. Учини Твоих слуг удельниками Его перемоги над смертью, каб яны могли вечно бачить Тебе, Своего Створителя и Избавцу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарит в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Czytanie Kniги Дзеяў апостолаў. У тыя дні народ філіпійскі паўстаў супраць Паўла і Сілы, а дазорцы сарвалі з іх адзення і загадалі біць розгамі. Зрабіўшы ім шмат удараў, кінулі ў вязніцу і загадалі вартаўніку пільна сцерагчы іх. Атрымаўшы такі загад, ён кінуў іх у ўнутраную вязніцу і ўшчаміў ім ногі ў калоду. Каля апоўначы Павел і Сіла маліліся, спяваючы гімны Богу, а вязні слухалі іх. Раптам пачаўся вялікі землятрус, так што задрыжэлі падмуркі вязніцы. Адразу адчыніліся ўсе дзверы, апалі ўсе путы. Калі вартаўнік прачнуўся і ўбачыў адчыненыя дзверы вязніцы, выцягнуў меч і хацеў забіць сябе, думаючы, што ўсе вязні ўцяклі. Але Павел ускрыкнуў моцным голасам: «Не рабі сабе нічога благога, бо ўсе мы тут». Папрасіўшы святла, вартаўнік увайшоў і, трасучыся, упаў перад Паўлам і Сілам. Затым вывеў іх вонкі і сказаў: «Спадары, што мне трэба рабіць, каб збавіцца?» Яны сказалі яму: «Веру Пана Езуса, і збавішся ты і дом твой». І абвясцілі слова Пану, Пана яму і ўсім, хто быў у яго доме. І ў тую гадзіну ночы ён прыняў іх, абмыў раны і адразу ж ахрысціўся сам і ўвесь дом ягонны. Потым завёў іх у свой дом, накрыў ім стол і з усім домам сваім цешыўся, што паверыў у Бога. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Твоя правіца, Пане, ратуе мяне. Твоя правіца, Пане, ратуе
почув ти слови вуснав моїх, перед аньолами співаю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Твоя правица, Пане, ратуе мяне, и славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почу мяне, повеличу моц моей души. Твоя правица, Пане, ратуе мяне, Твоя правица ратуе мяне, Пан усё зробить за мяне. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ рук Твоих не покидай. Твоя правица, Пане, ратуе мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пошлю вам духа правди, каже Пан, Ён навучить вас усьой правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus сказал своим вучням: «Цяпер я адыходжу да таго, хто паслаў мяне, і ніхто з вас не пытаецца ў мяне, куды ідзеш? Але таму, што я сказаў вам гэта, смутак напоўніў сэрца вашае. Але я кажу вам праўду, лепш для вас, каб я адышоў, бо калі я не адыду, суцяшальнік не прыйдзе да вас, а калі адыду, пашлю яго да вас. І калі ён прыйдзе, пераканае свет наконт граху, справядлівасці і суда. Наконт граху, бо не веряць у мяне. Наконт справядлівасці, бо я іду да Айца і ўжо не ўбачыце мяне. Наконт суда, бо князь гэтага свету ўжо асуджаны». Гэта слова Пана. Праз Езуса Хрыста, які з'яўляецца для нас дарогай, праўдай і жыццём, узнясём да Бога нашыя пакорныя малітвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб умацаваныя ласкай Духа Святога яны верна служылі Христу, Цябе просім. Молімся за святога Айца, а таксама за ўсіх біскупаў і святароў, каб Бог асвячаў, умацоўваў іх у абвяшчэнні Евангелля. Цябе просім. Молімся за бацькоў-выхавацеляў, каб указвалі моладзі сапраўдныя каштоўнасці і вялі іх да Хрыста. Цябе просім. Молімся за ўсіх вадзіцеляў, каб мудра выкарыстоўвалі транспарт і ахвотна служылі бліжнім. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва з якіх ахвяравана гэтая святая імша складковая, каб знайшліся ў валадарстве любячага Айца ў небе. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб спакой Хрыста мы неслі ў нашыя дамы і асяродкі працы. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Всемагутны міласэрдны Божа, выслухай нашыя малітвы, учыні, каб справядліва жывучы на зямлі, мы былі годныя прабываць з Табою і ўсімі святымі ў небе, праз Хрыста Пана нашага. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердца в грех. Песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. У воскрес Пан над Паном.
Молитесь, браты и сестры, как мои, вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, грай ласкаво над реки, мы ахверуем Тебе за души Твоих слугов, и як дай им ласку христианской веры, дай так самую нагороду за то, что не жили згодно с Йою, праз Христа Пана нашего. Amen. Pan z Wami, I z Duchem Twoim u góru serce. znосим их до Пана, Подякуем Пану Богу нашему. годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Боже, праз Христа, Пана нашага. Ён адзін прыняў смерць, каб нас усіх выбавіць ад смерці вечнай, і сам аддаў сваё жыццё на крыжы, каб усе мы маглі жыць з Табою навекі. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znał Tobie podziaku składaючи, podał swoim włóczniom, кажучи: «Bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka jest za was i za mnogich będzie pralita, dziele odpuszczenie grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Wspominaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Львом, 14-м біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надеї на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого свету, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Михайлом Арханьолом и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные,
осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всего злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престят збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, и живейший владарыч на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Радуймася, християне, бо Христуса з гробу встане, даровала нам збавлення. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Патріархи ради стали, что в отхланях пробывали, як Збавителя дождали. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. І убачили ясного, і он одняв моц духа злого, им сказал идти до Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. З гробу камень отвалился, Христос з мертвых обудился, и Мариям объявился. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молимся. Ласкавый Боже, будь милосерден до Твоих померлых слугов, за яких мы принесли Тебе эту ахвяру.
У сакраменте Христу Ты дай ему делу Твоим житти, дозволим так само удельничать у вечной радости праз Христа Пана нашего. Дякую за супольную молитву. Теперь будьте выставлены на святейшее сакраменту и моевое набоженство. О найсвятейшая Остия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Мария – надзвичайная саудзельниця адкуплення. Саудзельніцтва Марыі ў справе адкуплення на працягу стагоддзяў было прадметам разважанняў Касцёла, які імкнуўся як мага глыбей зразумець яе сувязь з адкупляльнаю ахвяраю Хрыста. Ужо святы Аўгустын прыпісваў панне Марыі тытул саудзельніцы адкуплення. Гэты тытул падкрэслівае, што Марыя дзейнічала ў еднасці з Хрыстом адкупіцелем і падпарадкоўвалася яму. У адносінах да Марыі тэрмін «саўдзельніца» набывае асаблівае значэнне. Супрацоўніцтва хрысціянаў са справаю збаўлення адбываецца пасля падзеі на Кальварыі, плён якой яны імкнуцца распаўсюджваць паўсюль праз малітву і ахвяру. Марыя ж удзельнічала ў гэтай падзеі, калі яна адбывалася. Удзельнічала як маці, а таму яе ўдзел ахоплівае ўсю збаўчую справу Хрыста. Толькі яна была такім чынам з'яднаная з адкупляльнаю ахвяраю, якая прынесла збаўленне ўсім людзям. З'яднаная з Хрыстом і падпарадкаваная яму, Марыя была яго саўдзельніцаю, каб атрымаць ласку збаўлення для ўсяго чалавецтва. Асаблівая роля саўдзельніцы, якую адыграла панна Марыя, грунтуецца на яе Божым мацярынстве. Нараджаючы на свет таго, хто павінен быў здзейсніць адкупленне чалавека, кормячы яго, ахвяруючы яго ў святыні, церпячы разам з ім у хвіліны агоніі на крыжы, яна сапраўды асаблівым чынам саўдзельнічала ў справе збаўцы. Хоць Божае пакліканне да саўдзелу ў справе збаўлення скіравана да кожнага чалавека, удзел маці збаўцы ў адкупленні чалавецтва – гэта факт адзінкавы і непаўторны. Хоць Марыя адыгрывае такую выключную ролю, збаўленне прызначана таксама і для яе. Марыя – першая збаўленая, адкупленая Хрыстом, найдасканалейшым чынам у таямніцы безаганнага зачацця і напоўненая ласкаю Святога Духа. Таму мы можам з даверам звяртацца да Найсвяцейшай Панны і прасіць у яе дапамогі, усведамляючы тую асаблівую ролю, якую даверыў ёй Бог, ролі саўдзельніцы адкуплення, якую яна спаўняла ўсё сваё жыццё, а асабліва каля падножжа крыжа. Ojcze
Мати беззаконная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, Анна наимудрейшая, молися за нас. Анна хвалы годная, Анна прославленная, молися за нас. Анна могутная, Анна ласкавая, молися за нас. Анна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, почти слоновой, молися за нас. Золотый домик, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Утешальница засмученных, успомога христианам, молися за нас. Королева ангелов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. королева Панна, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева неба взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, королева семья, молися за нас. Королева супокоя, королева Беларуси, молися за нас. Баранку Божий, який бере
Молись за нас, Святая Богородица. Как стались мы годными обетованию Христовых. Молимся, просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам Словом Твоим тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласко вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай моленьем нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, Утешальница наша, Ты заступница наша. Благословленный Ты, Пане, и наш Боже, бо все, что Ты створил доброе, прославленный и благословленный Ты навеки. Ты створил человека, все створение. Прославленный и благословленный Ты навеки. Молимся, всемогутний Боже, Створитель сусвету і Пан життя. Ти підтримуєш усе, що існує моцей своєї могутності. Ти наш Отець і найлепш ведаєш, що нам потрібно для життя. Дай плодам землі рост і добрий урожай. Заховай наші полі і луги, огороди і ляси від дренного надвор'я, празмірних дождів, граду і шкодної засухи. Благослови працю наших рук і розуму, каб яна нас духовно узбагачала. Просим Тебе об гэтым праз Христа Пана нашего. Амен. Гэтый величный сакрамент ушануймо щиро все, тратить моц старое право, бо уже новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному Тройце прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, праз пасхальную таємницю Христа Ти откупив усіх людей. Заховай нас справу Твоєї милосердності, как ми неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися тримати її пльон праз Христа Пана нашого. Амен.
Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечна. Хай буде вечна Иисусу, честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечна. Хай буде вечна Иисусу, честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечна. Хай буде вечна Иисусу, честь и хвала. Wesel się królowo miła, bo ten, którego zrodziła, z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Z martwych stał Pan nad panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się, nie wesel się w niebie. Proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja, alleluja. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony